Ang Ginoo manatili kay kayo. At kekan timurin. Pamamansang iba't kay Maya Papalita at pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Mibay si Jesus karing king Bethlehem, king Judea, kanitang panahon ng aring Herodes. E malambat kay Patanita, di natang la Jerusalem, ding mapila ng mga biyasa, din taong magaral king pangimod na ring batuin. Menipatan na king aslagan, at pangutang da, nuya ka rin impayong bayit hari daring Hudyo. Uling ikit miyang linto, ing kayang batuin, at di natang kami keti, bamiyang asamban. Kapag ang balita ng aring Herodes iti, tutuyang may guloy isip, at timurin ing mabilog Jerusalem. Pepayaos nila tinipon, di pamuntok na ring saserdote, at ing eskriba na ning balen, at kitang nakarela, nuya mabayiting Kristo. Kim Bethlehem, Judea, nga ramay kibat, uling sinulat na po ng propeta, ika Bethlehem, king labon ng Huda, e kami tauli, king makanano pamang paralan karing manimuna ng balen ng Huda. Uling kay kaya manibatan, ing metong apamuntok, amanibala king balen kong Israel. Nya kay Batanita, pepayaos na lang Herodes, at pinulong na lang makasaligot ding mga biyasa. Inusisa na at abalo karela, nung kapilandayi kiting batuin. Kay bat, pepaluklukan na la, pepa lakwana nala, banmunta Bethlehem, kambi ni ng antiganiting panapilin. Munta kayo, at panintunan niyeng miyamas-samas ing anak. Potang ikitsyon pabalo yung agad-agad kanako, ban kita ako man munta ko, at asam ban ke. Kaya ba't ang dimdam ing panabili na ning hari, meko nala. Kabandalan, lintoy ing batuin. Ing kabud batuin ay daking aslagan. Bigpasiyunan niya naman karela, ang ganaking mirasya, at tinok ng king tulad na ning lugal, akabiliana ning anak. May tulalang imunano, ring mga biyasa, panakit daking batuin, kalub daking bali, di sandeng anak, king siping ng Mariang imana. Siniklod daking arapana, at sinambande. Kay ba't bigla dala ring lama kadaralara at tinampanganan ding regalong ginto, insenso at bira. Mayaw sing karelang pansin king kapamilataning meto nga paninap king enala magbalik pa kang Herodes. Nya menaliwalang dalan ding mga biyasa kipa magbalik da king karelang balen. Ing may pabalita na ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo. So yung kakatamo pong kapag masusyan, kim panaunan ng Pasko, mapupus na yung kanyang bukas. Yapin yung piyesta na ng pangabinyag na ng Apong Ginoo. So pasalamat tamo, king Apong Ginoo, king kapag masusyan king Pasko. At pepakit na kikataning Apong Ginoo, na yung anak kami bay kang Maria, may bay siya para karing sabla. May bay siya para kikatamo. Nang kakakanta tayo pa yan, karing mga labasan na yaldo, may bay siya para kikatamo. Pingkutang, nino itang kikatamo. Itamo mong Katoliko, itamo mong Kristyano, bibay siya yung Apong Ginoo para kay katamo mo. Ining Ebanghelyong kay katamong dimdam, iba't kang San Mateo, betong yang patutu kim pangakunan ng Apong Ginoo, iba't pa king lumang tipan. Dindamdamo king mumunang pamamasa, kilibro ng Propeta Isaias, sabyana na ing sala mo Jerusalem, datang na. Ing Ginoo, sulag yakeha. Dapot, inimpangaslag na ning Apong Ginoo king Jerusalem, impangaslag na ning Apong Ginoo king Israel, iya mo para karela.
no na ilang magdala king sala, bangka nita rin sablang bansa na manintun king apong Ginoo, akilala re at akit de kapamilatana ng kayambalayan ing Israel. At oyan, yan mo naman ing ikitang pekadiwa king kaduang pamamasa. Kaniting sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Nasasabyana kay katamu, San Pablo, ning panyatang na ning anak na nin tao, Kristo, para kay katamu yangan, para karinyang sablang tao. Iniasa sa sabyana, no makananong ring Hudyo, no makananong ding anak na ning Israel, mi pamanan lang, king grasya na ning apong Ginoo, atin lang kayabing ening, mi pamanan mo naman, ilapin ding hentil, ilapin ding paghano. Uling, ing mi bait ay anak na ning Diyos, di natangya para karing sabla. At oy ni naman yung papasyag na ning Ebanghelyo. No makananong nga niyang mi bait si Jesus, di natangla ding taong kabilang karing pinili ng balayan ni Diyos. Denim pantas. They came from the east. Napapasyag na nini ureni na. Dining ketawana ning mabilwayato rin sablang bansa, kilalanan ni Jesus bilang hari at sambande. Wait ang diwa na ning Ebanghelyo. At nung balikdan tayo at pigunaman pa si Bayo, makananong milyari ni Mintala, Jerusalem, dining mga biyasa. Ela po hari, no na mga biyasa la. Sandala, astrologers, pantas. So, Mintala, Jerusalem, at panto nanday bayong bait hari. Po balo, nung aranasan nyo na ini, namunta kayo kayong meto nga barangay, at malapit na yung eleksyon, at akasabi mo yung kapitan, at sabihan mo, paninto nang kepoy, Mr. Makanyan, balo ko po, tatagal yata ang kapitan mo naman, at ya po siguradong manyambut. Balo nung milwal ka pang mabi, kitang barangay ito. Nepo, uling pantunan me, ing manalili kaya. Pantunan me, in talagang talakad at manimuna. So, dinim pantas, pintala Jerusalem, at pintalande ing hari daring Hudyo, nino ing hari ngay ni Herodes. At kitnande, at syuka mikeni, buri mga balo, nuka rin niya yung may bayit, imbayong hari na ning Israel. Imbayong hari daring Hudyo. Pero pramukot na may mismo yung hari. Nya, mengal galya Herodes. At mengal galya naman kano ing Jerusalem. Ding tao Jerusalem. Bakit kaya? Well, at pong kasebyan, when two dogs fight, makalunos kano, indikot. Patsering adwang aso mi patela, sang makalunos, indikot. So, hindi na tang, panto na yung bayong bayita hari. Ating kukot nanda yung hari. At baluri haring Herodes. Detang ina buri, patab-tab no batab. Andiyan kamag-anak no pa rin. Yang hindi na tangla, dening pantas, mga tangla ni no karin niya yung bayong hari, maragulagere ni. At may apektuan tamo. May habita mo kaniti. O yan siguro yung pangagalgal la denin tao. Ulimbalura, makanyan-kanyan, ining hari ngayon. At tutupi naman, baluta mo, ang yampang sinabi na karining pantas, pepayawis na la, dening eskriba, kitang nakarela, no karin niya mibayiting Kristo. At sinabi na kim Bethlehem, at may makasambit laking kasulatan. At inaus na la, dening pantas, nung nuka rin niya mibayit. Nung nuka rin niya yung bayong bayita, anak. At sinabi na karela, sige, malalagwa kayo, pantunan niya yung anak. At potang ikitsune, magbalik ko ka na ako. Baka nita ako mo naman, makasamba ko.
Migbalik la parang pantas, alila. Anyang akit derin pantas ing anak, kapamilatana ning sala na ning batwin, asno kasaya. Siniklod la, sinambande at binyera, itandaralarang regalo. At enalamig balik kang Herodes. Bakit? Uli may pagkalaman lang kabyasnan na itang sinabi na ning hari, eto to. At inyang maiti mabalak. Ene man talagang samba, nun papatene, Jesus. At baluta mo, pigmasusyan tamo yan, anyang December 28, nepo, ing Niños Inocentes, papatena la ring anak Herodes, bangkanita, papatene, Kristo. Nanimburi kong aki tamo kene. Muna, maragul ag grasya, ing gayawanan ng apong Ginoo, impepakilala ni kay katamoy Kristo. Maragul ag grasya, hindi lara kay katamo, ring minunang misyonero, 500 years ago, ing kasalpantayanan. Maragul yung grasya yan. Dapat, maragulya mo naman tungkulan. Lumakananon din yung pantas, anyang muntala ang Jerusalem, migbalik lang pasibayo king karelang lugar. Nano kayang gawan da? Ipasyag de, king karelang ikit at sinamban. At itamo mo naman, makanyan, king kasalpantayanan tamo, pakitay at pakilala, ing apong Ginoo. Maralas ko sasabihan, na malyaring ini, itang pamisi pa, Katoliko sarado. Na Kristo dalyalmya mo, karing Katoliko. Beto nga masanting nga pansinan tamo, ang timon diwa, ng pamangilala tamo, na Kristo, di natangya para karisablang tao, patse mamya tapong regalo. Linabas ko lang din kayong lalam ng kumbento, payata may gisan itang pamyayo po. Kaya pakakalulo. I hope, potan dirinan nyo la po, dirinan tala rin pakakalulo, mo pa kukutang kaya nung Katoliko ya. Mo pa kukutang kaya nung Kristiyano ya. No. Uli ngay makalapat ito, keng diwa na ning kaya katamong pagmasusyan ngayon. Yung pamipasyag na ning apong Ginoo, karing sablang tao. Betong, aburi ko muna man din ang maya pa oras, na parati sabihan ko kayo, din yung programa tamo, dirinan talang pamag-aral, din yung katamong kapatid, kim parokya, tamo mamili, mas kinino man niya, uling o itang diwa na ning katamong kapaniwalan. Kapamila taning gagawan tangay ni papakita mo nung nino, ing apong Ginoo. Ing apong Ginoo para karing sablang tao yan. Betong giyawanan ng Santa Iglesia, malambat na panahon, yapin itang ating misyonero. Dening misyonero, ilang pupunta karing miyayilwang bansa, bangkanita dalare, ituro at ipakilala Kristo. At pasalamat tamo karing misyonerong din. Nyamira siyang kasalpantayanan kini, uli da ring misyonero, lalong-lalo na ring Agustinian Recollects. Pasalamatan tala, dela ring kasalpantayanan kini. Ding miyalawang kongregasyon, daralare Kristo, pakilala re karing tao. Dapat ang kikatang Santo Papa sa Sabiana. Alwa mo ring misyonero, dempari, ang poretang brothers, ang members na ring congregation, ingatin tungkulan na ini. Sa Sabiana ni Santo Papa, every Christian, every Catholic is a missionary. Is a missionary of Christ. Dadala tayo Kristo karing aliwang tao. Nyapin po ang alimbawa, kaya katang liturhiya, potang manalangin tamo. Halimbawa pota, panalangin na nimbalen. Potang sasabihan tamo, para karing sablang tao, mananunasan ng Diyos, payasagling kayang sala, ninureta sablang taong deta. Pati na retang king Africa, pati na karetang lugar, eta balo. Burita mong ingapong Ginoo, paras niya mo naman, yung kayang pamagligtas at sala, karin.
Pota sasabihan tamong, para ka ring sablang talasawa. Alwa mo ret ang kilala mong katolikong talasawa. Nune, gana-gana. Pangadi tala, bangka ni Tamiras Karela, ing grasya na ning apong Ginoo. Potang pangadi tamong, para ka ring sablang tao. Panamdaman da sanang lugod at pakalulo na ning apong Ginoo. Kaya beya ka rin, itangay mo pakisabyan siping balay. Yanong pangati mong para karisab lang tao, iya mayayari ka rin yung panalangin tamo. Tutubod na kata naman ng hapong Ginoo. Okay, padala ko'y lugod ko ka rin, pero ikatangadwa. Pakita namin lugod. Pakita namin respeto. Malalagwa. At akita mo naman, kalupada, dining pantas, malalagwa, yung pakilala may Jesus. Lalong-lalo na rin ang pupuntalan mo at inalang aliwang Jesus kimpi. Potanding aliwa at inong aliwang klaseng Diyosan, aliwa ni Kristo yung karelang sa samban. Yung kayo po papansinan tamo ini, potang panaunan ng eleksyon. Nakala rin may pate-pate, ang yampang kareng, may kakamag-anak, ampong may papamilya. Bakit kaya? Ulimburi tayo man samba ni Kristo, pero tandaan tamo, oras-oras, hindi nga ganaganan tao, burirey Kristo. Lalong-lalo na po ang tatanggap na kang pera. Metong niyo pong hamon nini, kaya katamo. At tamo keni, pag masusyan tayo, ining kapiestan o solemnidad na, ningawasan tang Epiphany, impang ipasyag na ning apong Ginoo. Impang pakilala na ning apong Ginoo. Manyatang saup king Banal Espiritu. Para bang kanita, midinan tamong tetagan at kasalpantayanan. Abi-abi tamong misaup-saup. Kanita pa si Bayo, luntoya naman ning sala na ning batwin, kete king betis, at sunlag at tuturo na, at yukeni, hingapong Ginoo. At yubusal tamo, at yung puso ng balang metong kim parokya, mapiyeng Kristong hari kim balang metong kay katamo. Amen.